Не работа, а просто отдых. Мегӯянд, ки кори Фаберлик кор нест. Бале, кори Фаберлик кор нест, ки мо ягон си вазбин бардорем ва ягон корҳои вазбин кунем ва дар қадди кӯча биромада худмона дар ханакию дар таги борона дар таги афтову барф азоб диҳем. Дар ширкати Фаберлик чунин либосҳои зебо мепӯшӣ, дар хона нишаста ҳамроҳи фарзандон нишаста пулкор мекунӣ. با شما هستم سعیده رجب و پارتنری کمپانی فبرلیک. در مهلت 3 سال تمام آرزوهای بوده و نبودگیم را عملی کردم. میخواهید که در مهلت چنین کوتاه شما نیز به آرزو و نیت و مقصداتون برسید. پس من شما را در کامنت خودم انتظارم. حتما در واتساپ ما بنویسید. برای شما راه بیزنس را عادی با زبانی تاجیکی میآموزانم. در کاری ما فقط تکیه به الله میکنی، صبر و معامله. دیگر یگان جای سیکرت ندارد. Не работа, а просто отдых. Мегӯянд, ки кори Фаберлик кор нест. Бале, кори Фаберлик кор нест, ки мо ягон си вазбин бардорем ва ягон корҳои